لسر مجارا کشتنا ابوبکر بغدادی و وکشانا قصد از برای خوب میوان خواه شروکاری سیاسی برز منال حسكو دم باش برز اگر تو دنگی مدکی نوچه کشتنا ابوبکر بغدادی حتی چرا ده که راسته و اگر راست به چما دویده میده رز و سلاف جبوی توجبوی تمرشغانا و از ایرو روج وکا مزگینیه که خیره دگهین محمی ملت جهانی حمی کسته آشتی خواز حمی کسی گو بدست ترور داعش زیاد خوارن و زاروکی و بونه بقربان ایرو روج بکشتنا یعنی راگاندنا کشتنا ابراهیم عواد ابو بکر البغدادی براستی روپلک نو تازه دیروکا جیان ندیا و افجی که سیگنالک جبوی حمی کسی گروپ ترور مینا ابو مصعب و مینا ایمن الظواهری و اسامه بن لادن انو جهه کسی ترور د پارلمان د آواکرنا ولاتا د درونشتنه و گفتگویا د تونیا جهه و تموتم ای بدسته بچاوا ترور هاتنا آواکرن ای بدسته ویشه ویجی ای تونه ببن جیانه بله نسبتی پرساتا براستی ایرو روش پشتی گو دونالد ترامپ بخود کنگره خی روشنامه‌وانی دل سر آخوی و گوت گونها ام قتلا شوینات دریا مختبرات ترى يعني او فحصي جرد بيجي دي ان ام تشيدكن يعني معناته مسألة صدي تقريبا تكاري بيجي صدي صد راستا جبر ام بيجن او جروبا امريكي ياغو بذي انجامي رابو شویدی ترکیه بشف یعنی ام بیژن پشتی 12 شوی یکی شوی به 8 طیاره هلیکوپتر و دریا طیاره جنگیره جی که لازمان که پشتگرتی دکرن و به باکور ادلب دا یعنی صدی صد کرن گو او دوی داره دبو و او کسی پیرا یعنی جوانا جی که حارس دوی شخصی و دو پیرک لگر و هناك زاروک جی که ایگو بدست خستن بساغیتی او جوی در اخلاص کرن یعنی تیتا زلال کرن گو براستی هاتیا کشتن باشه برز منال چما دوی دمیده یعنی چما دما کو باغوز هاتیا رزگار کرن وکو آگاهیان وکو هن راگهاندنه راگهاندبون کو ابوبکر بغدادی لوی دری بو لباغوز بو چما لباغوز نهاتا کشتن چما نها دوی دمیده لادلبی هاتا کشتن دوی داره ده پرساتا براستی پرسه که گلک گرنگلی گلک زحمت جی که جبرگو دواری استخباراتی ده ام حمید زانن پر جارا کسید سیاسی و دولت بخوا واری استخباراتی ده گلک پشتن جوار نای نزلال کرن حتی دولت گو دجی هفدونا گلک جارا دواری استخباراتی ده هفدورا کار دکن یعنی نمونه وی نمونه بیچاوا طالبان هاتا آواک کرن و بیچاوا عبدالله عزام شوتا افغانستان و طوير ايون الظواهري واسامه بن لادن شون وبدستي كي افاك بون وكي او تالي تيرور كرن نمونه ابو مصعب بالزرقاوي وتالي ابراهيم عواد كبنافي بغدادي تتناس كرن براستي وقت ازبي برسبات ادم ازي برنج كي بيجي ما قالوا بغدادي صدام حسين بقوتربو لشكري عراقي بقوتربو دماغو امريكا ودولتها قريبين وبهر بينن وصدام وكا كنكي جوي دري درخن شما حتى فيغا في عمري بغدادي دريجبو اسكارن بيجي ليستك استخباراتيه برجونديه دولتها للسرعه ديا كسيغو بغدادي افاكرن كهاند نفي قناغا ايرو غنما جوار لازم بو ايرو جيكي تيرور يعني امبيجن كشتناوي دانا خيار كرن كشتناوي كسي تيروري دست بقريج دست بخوي او استخباراتي كنت بحث دكي همان كاري وغواستنا بغدادي جباغوزي بو ادلبي رابون بيقومان لجمع شكتي دا تونه يجبرقو ام حميد زانن دا ايرو روج دا ازمان سوريا وعراقي دا يعني دا الطياري او يقول ازمانا قوميروي لسر عردية دبينن يعني ذيك فنخاتينن حميد تشتي كشف دكن بهزاري لش امبيجن او عسكر مرتزيق او كسي بقريج داعش كتنا دستي امريكيه دا كسنا دستي ريجيما سوري وعلمي تركات دا هي ايرانيه ابا حميه باش انفرماسيون لسر تفقراوي هبو زاني بوش كودري دشي كودري دما داوي د شرق قصد للدجي داعش بهزاري جو قرتن اواكسا بيغومان استخباراتي امريكي جبر حتى في دقاز ترد اخرهم ودما دونالد ترامب بيجي ما خجور فكشانديا بس استخباراتي امريكي نهات لك شاندن دورو بري كوباني دا دقلق جهادا هي استخباراتي وادوي دريدنا واوايك بيا كسي داعش يقول سر دستي قصد دهاتا قرتن
تحقیق بوارد کرن ایفاده وادستاندن همه تش دسته واده بو لیدیسا جی شرط بیجم لیستکی استخباراتی لوتینا و داویا لیستکی کسی گو بکوی گروپ استخبارات تادا ای داویا ویجی که وکا کنه کید بن عرضه دا بیت کشتن. باشه برز منال بکشتن ابو بکر بغدادی قالوا ابتي واتای کو هزر ورامانا تندراو لجهان ایدی نامینه. تو دربا بکشتن تنکاری ولاتا و دنیای و میجی انسان آواد که نمونه وینا ایرود افغانستان دا پشتی گوتا عبدالله عزام جی که بدست بلادن هاتا کشتن و پشتی وینا بلادن جی بدست امریکی هاتا کشتن لگلو چاره سری دا افغانستان دا بو؟ نه. گلوت صومال دا چاره سری بو نه. گلو کشتنا صدام حسین چاره سری بو نه. دوی مروف ولاتا لسر برجواندی انسان آواد که نل برجواندی اکونومی بترولی وکه گو ایرود کنگره خوین روزنامه‌نویسی دا دونالد ترامپ جدیلا گو بحث انسانیت که و اخلاق و مبادئ و کرامت انسانیت که دوزا بترولت که دبیجه ما تریلیون العراق روی صرف کریه دویم تریلیون پری خواه گرین یعنی معناتو دبرجواندی دولی دا انسان هری ارزانا و تقیمت انسان جیانی دا تونیا. باشه برز منال وکم زانن لادلب هاتوبو ارمانج کرن ادلب جین ها بگشتی بندست ترکیه و گروپین چکدار ده یعنی ترکیه خالن وی چافزیری لوی داره هنه اگر های کو ترکیه را دستی امریکا کربه والهمبر چه؟ دفعه داره دا براستیجی که یعنی وقتی گو ام خوزن اف چند سال گو ادلب یعنی جعالیه ترکی و گروپ لسر ترکی چه نصرابه چه اویدی باش یعنی بوا کساته تا پاراستن باشه حتی وقت ساعت چوا نزانی بود چما ادلب ده هاتبو پاراستن وقت و آنی زمان چما پشتی گو بداوی روس و ترکاج آلی کی و امریکیا و ترکاج آلی کی و لفدو کرن سر برجواندیا و جگلو دوی داره دا هنكي عرفت بحسن النية جفدورة نقيا كرن بالتسليم كرافات كسي تندرو تيرور دفع دريد عسكارن بيجم بلكي حتى بحدك يجيكي بلكي نظام يعني كاغلو دستي تركي شخص اد مسألة تهابي تنبي ليه الجور باوريه مو جروبا غوبيرا بكشتنا ابو بكر برز منال دونالد ترامپ اماجه بكر كو دست كردان لسوريا تهنا دست تركيا استخبارات تركيا عراقي قالك بحثا استخباراتان كر بيجومان اويد كونغري خوينه جو اسباسيا روسيا دكم جبر بردنا حتى جوت اسباسيا سوري جي كي دكم دبم جبير نكر جو اسباسيا تركي جي دكن جو اسباسيا كرداجي دكن يعني دفيدر دا اخافتنا دولان تراب دوار استخباراتي دا حمو بهدو بغريدان جالي كيفا وجالي كيفا جي كي جوت جو امنكارن حموتشتي زلال بكن جبر افصل مثلا استخباراتيه جنرالي واي غوبيرا بونا جروبا غوبيرا بويا او تنه كاري في برسوي بده لد باوريم دا حتى جو طياري وانا دماغ جو تركي دركتن وبري خدانا باكوري ادلبي عسكري بيجم بلكي هيا تركاجي تنبو غدوي دريدا كشتن انجام كرن يعني جوي اوبراسيوني ام بيجن ابراهيم عواد يعني كي ابو بكر البغدادي بي ادبيجم استخباراتي امريكي باوريه وابكاسي تنبو چه خاجي علم دانا روسا قلباء طياري بدركبن جبوي من هاج مسألة هبن جبوي نابنا وادا شاشتي وناكوكي چه نبن امريكيا بخوا او بروجه برسل باشا برز لسر مجارف قصده وفاكشانا هزين خوا ايرو وكم زانن كو داخوانيا قصده بفرمي راغاندن كو وان دس بفاكشاني كريه او فاكشان قالو لشونا وان دا كيجان هز دي جي خو بگرن و دبرجوانديا كردان دا بو قالو وقتی به برجواندی کردها دبو راوستنا شرط تنید برجواندی کردها دبو یا وکینا حتی وکه ساعت ام تم دعین دوی چارچویا خودت فتلن یک قازانجی کردها تدتون ابو جغینی کچو خورته گوهات نشهید کرن لی وقتی ام برسوی بشوی کی دیل میزنن جبرگو قصد یعنی که پکه و پیاده و چاوگهان قصد و مسد يعني اوات تموتم افتش دقوتن انه ام تداويد بروجا باراستنا يكيتيا سوريا وعرضا سوريا ودخوازا وخونا سريوا او بدنا جروبك جروبي وكا او دبيجن نتوي سوري ومظلوم كوباني بزلالي هشكرا قد ما ريجيم لما ميزيني برنگه کی فرمی ام قبول دکن و پارشک اشقاق دوزا باراستنا سينوري سوريا وسوريا جا ديرتا حمكو حتى كوباني وعفريني وادلب ودرعا وحلب وحموجي كي عرضي سوريا ايرو روش قازانجا كردادا يك تشترنا يك تشتي قوهيا ام كارن بزلالي بيجن
هەکەر سیاستمەدار و مالا کوردی بێتە ئاوازکردن ئیرۆ دنیا هەمووی لەسەر کوردا سەکنێ ji هەمی وەختی بێتر دنیا بەحسا کوردا دکێ دەماگۆ سیاستمەدار و یەکرێزی و هەلوەستا مالا کوردی هەبێ دەماگۆ قەندیل ژناوە دەرکەوێ و جەنابێ سەرۆک ئەو وەکە گوتی دامن ji پشتگirtiya milletê Kurd re bê îro Kurd ji aliyê xisareta coğrafî û şervana li ser erdê me pir şehîdan me pir erd wilda kir Efrîn û Kobanê û Girêspî û Serêkaniyê berçava lê dwarê elamî û mîdyayê de dinya hemûyê li ser Kurda sekinê ez hêvî dikim gomkar bin vêna qazanc bikin û bixine berjewendiyê gelê Kurd da. باشه لشونا وان دا برز پرسا من ابو لشونا وان دا کیجان هز ده جهه خو بگرن روسیا ترکیه رژیم کیجان هز ده جهه خو لشونا قصد دا ین کو جهره من وکشانه ده جهه خو بگرن دبیرو باوریه می ده جنها و تصالی بیده عفرین و گریستی و امبیجن سری تهنیه بها هاتا گریده ترک زوب زو ترک زوب زو جوه داره خونه کشینن دبینه لسر پیمانه دزید لقباوا و روسا ده بیچ خاصی لفدو کرنا و ترک حمی هولی خو بده گو بیچاوا عفرین ده ایرو دخوازه وی تغییره میجی انسان عربیت بقل بین ترکیت یعنی ولا انسان ما بقل بینش خورا جبوی پیشتی 10 سال دی پیش ده دمات هره تبيجي خوازم عفريت فقري جغرافيتها اخوا تركيا بيجن امكان وكل يو اسكندرونا وكيليكيا دويد استفتاء تشيبكن وملتي ويدري احتمال هي بيجن خوازم تركيا ربنا فيربن اما دفري دي تركيا لغور اتفاقا روسا وروس اشكرو زلال دبيجن دفي باراستنا عرض سوري حميد دست ريجيما شامي دبي حمي يك سينور ويك حدود به وحتى دا خوازا گوش امريكيات كي انون ريل بيشيا لشكر ريجيم نگرن دماغو بك حمي دفري سينوري دا و دفري سينوري دا شخو بروبليما امريكيات تنيا بروبليما امريكا دفري بترول نو دفري بترول اي باراستي بنو اي كسك نكاري نيزيكي بجوديا رولا كردان رولا دوزا كردي دوي هرمي دوي چبا برز منال دوزا كردي زيتا ديسا زيفاغان من نفسها قوتنا خو دوزا كردي او يك تشتني هيا دما قو بيدي بهشكراو بزلالي وازفينا قد جي باورناكم برا كسك نبيجي مظلوم كوباني قوتيا برا سياسة مدار وريخسني كرديان جي كي ورن بشتا قصدي او ندبي ورن مي كريزيا مالا كردا واكن او ندبي جن ورن مي بيمانا كردي شاركن او ندبي ورن مي لفاتنا دهوكو هوليري وامبيجن دهوكو هوليري بسرخن او بورن الدوره ما ببنكم جمال الشبكه بخل ابنا نشرط شروط اواكرنا مالا كردينا شرط شروط مالا كردي ريخصني سياسي كردي حمي بيجن ام كردي كردستان سورينا داخوازه ما سوريا دنا تشب مخالفته تشب ريجيم ربي ودفيدر دماغ واس بجناب سروك جبرغو طرفك دولي اعترافها قواتك خوي دولي هي دبلوماسيه انسانك خيايه مداخله نافا مناكي مداخله قبكيش بو يكريزيه وجبوي هلوستي وجبوي ملتي كرد كرسانا سوريا دبي انجام دركبي بك قازانجكي دباوريه مدا افدوس اف ماف جبهه كيتي خوستن گوخش دوري درخي جبهه ديتي خوستن فاعلان بك وك بارتي كردستان سوريا ج مظلوم عبد ديتي خوستن گوباني تفدرا سياسي كردي بك بي ام دعوا يكريزيه لغور بيمانا حكر او بيمان امبيجن دم سر درباس بيان بيمان نوبها دور دين بس او بيمان بروجا كردي وكردستاني بي نورنج من الشبكه بخن وتبقى انسانك فاشلي ولا سر عرضي فشل اني ويك بيروزي وقافجي كيف سر نقص نجغيني ويران كرو قتل عام وكشتنا انساني كرد برز منال حسكو شروفكاري سياسي قالك سباس بو بشتار بوناته